ايوا السلام عليكم ورحمه الله. ايوا خواتنا، ملي كيكون الانسان غادي يمشي لحاشيه البحر يما الميريندا او ماشي يفطر، شي هذا هو الماتيريال اللي خصو يكون عند واحد. هادو ديال جوج د الناس، جوج د الطبيشلات، جوج د المعلقه، جوج د الكوتشاكا، جوج د الكيسان، الملاح والابزار. هذا ما شاء الله ضرب عند الناس. شوف ضرب على الكيسان. هذا عاود كذلك، والله اعلم الى الوحيد لا جوج استغفر الله العظيم. هادو هما المعدات للانسان اللي خصو يمشي كتكون القمره وداك الشيء كنعملو ديك الغرايف، قاعد له شي حاجه كيكه ولا شي حاجه الانسان كيعملها هنايا كتبقى محتفظه. هانتوما Là, c'est le dos. Donc, celui-ci, la particularité, c'est qu'il a de la cire cassée. Il y en a où j'ai fait des offres vraiment plus bêtes que moi. Ouais, c'est ouais, bonjour monsieur, le maximum c'est 6 personnes, ouais. il n'y a pas 8. On a un panier de 10 qui est énorme et qui est pas là. Ah, qui n'est pas là, d'accord. Qui fait 800 euros. Non, parce que pour le Moyen-Orient, là-bas la c'était un polygamie, panier pour le Moyen-Orient. ce qui me semblait bien. Et il coûte combien à peu près? 800. 800 euros. Pour vous. Pour le Moyen-Orient. Bah pour vous, Oui. professionnel. D'accord, ok. Et celui du 6 là, il est à peu près à combien là? Lui là, il est à... Non, lui c'est un 4, lui c'est 6. Oui, c'est combien celui-là? Celui-là, il est à 110 euros. Combien? 110. 110 euros, d'accord. Isotherme et celui-ci, c'est Voilà, il y en a un qui est petit. Merci beaucoup. 6 mois d'audit, avance de cash, cas d'affaires, comptable. On évalue la mode. Et en 6 mois, ça s'en sort émotionnel parce que tout le reste jusqu'à la signature. Et celui-là, monsieur? Celui-là, il est à. Ça, c'est plus cher. Hein. J'imagine, ouais, vers les 200. Celui-là, il est à 400 euros en prix public. Il est, dans les... il est à 210, 200 Ok, en prix. اوكي ميرسي. En prix. 220 اورو الثمن ديال الجمله، وهما كيبيعوها ب 400 اورو. اللي بغى يتفرج على راسو